ole round 2 notification tu kha ron chuak le a to a registration kha chu nga yang chi khan ani dona ni sari atanga ni som pakhat thleng hianin registration kha hma kan ti ang chi khanin ti le tur ania Google a khan sainik counseling ti khain type le to panga chon hei hi ron lang don ta heta hianin round 1 a registration lo ti lo pal tan po khana ti thaya new registration kha ti le thaya chuan ati to tang kha chuan in sign in to pang helai a hma in sign in ang chi khan ti chuanin a notification sim sainik school website a hei hi sainik school chingchip ti po khan Google a khan ti top ula chuta chuan ta hian hei round 2 of e-counseling will be conducted from 7 April zanin zan lai tanga April ni som pakhat thleng round 2 kha ati ve le thei tina ni chu khata khanin a seat all round 1 na engeni ingte kan tiang ina decline ten om khachun khami round 2 a khan seat all in ron kalanga kha khami no kha na tur dikhanin merit ala kan ti to kha merit khanin ai no kha chho zelang chuani ati dan sim mi san pai ka ron soi chip chia to don chuang lawa heta hianin helai ngor o khami hma khanin helai sainik school chingchip ten lu to pen latest update ti hen in ula instruction to candidate for round 2 of e-counseling for admission into sainik school ti kha sainik school chingchip website apo khan lut ula latest update a hana masabera khanin aron om nga langa hei hi in download anga in du chuan pdf in heta aron soi ho hi chu round 1 ti lo tan po khanin atharina ti vele thea new registration po kha registration ati that thai round 1 lo ti to seat chang si lo kan om chuanin anga yang chi in kan lock in lenga chuanin seat local om dana zir khan ahma mi kan choice locking lock the choices tiang chi ahma mi ang chi khan kan tinon liang khata khanin seat ola om chuanin nakina ni som pakhat nulama hianin round 2 result kha aron chuak vele don ta khan seat kan chan lo chu hriat le chau don te na ni chu heta hinan da chawa ti dan he hilaya new registration ti dan te non da khang ka chu kan hrevek to kan log in le don khanin application number le password kan set ang kha kan log in lenga ei chuanin kan log liang round 2 a khanin round 1 ami ang chi khang kan ti vele don te na ni chu thil atharlu tu khawm chuang lawa round 1 ang chi khanin kan ti vele nga round 1 a lo ti lo pal po khanin round 2 a ti vele thei tho ti na ni chu chuan ni som pakhat ma chu engma kha a hriat le thei no lo kan tling lo ngem ti kha inzo khan om ziom lo kan ti kha result ron chhuat top ani lo kha chon online a thil ti ve kan hi wang khan kha kan sele don ya tianin round 2 result te poron chuak velenga chung te po chen hriat tir dan kan ngai to le don ya ti thleng khani sela engemaw hriat thiam lo palom chung comment a hang kan danga in chan kan tum le lon ya